Hello, Swisher Gordon Wells, agus Hammy am manager, Excelsior, a Leon Ignatian son Ransig in the Gaelic on an Alappe. Agus officiacum on son Rostek, Senior and Skier noch, ach en duw, en mi sja ek een tui, on een uis chain for de wil mi fuyo. Ha film guddy jacking gave, it vision approached in civilization saas, als na hinschachen. Fiachin die kennelijk in de hoekal, leest de 108 aan hen, zo'n kanijn aan een gonnerst. Ja, de Centers for Endangered Languages, maar de haakkoren. Agus, she mediating multilingualism in den guddig a hakin er de project show. Agus, bishin je kijkt, is een oere voerste, zo'n kanijn en deunje komende avondjoch. A chlárig nan céirsnach heen. Stácha gur geen fioin yin klesanúre technicioch, a hat sin a vi lesachu ars an de Gaelic, a chlechu gans na hinseach an cúteoch, coig a fis. Bí sin in dáchas go kun jig beachcan loch verúre amach a cárain suspintioch, itar lochgransachi san da gúich. Da follow réine se an an alappe. Van de wilsje industrie is zo'n uit in de Gaelic en jaarstag en dan doe ik van nog heel lang gaan en ik voer goedje in de looi. Als je zegt, kan doe ik maar immer gaan nog, en haast nog eentje gaan. Als je gistje hakken, kan je haar doe je fijn rust koollag, dus een nieuwtje gaan en het jalligje hakken. Als je een kiest, kan maar kuttemig kun je, zo doe je gehakken je. Van de wilsje kan je interruptie daar gaan en de weinig om alle tol koollag. Kju ga je heen agus stuurdige huisje, daar staat of krochoer ook gaan. En nu kun je lang aan een Megalia, gefeest internationaal te water komen, zo'n kanijn tussen nog aanis aan een gonnerst. Agus een laptop, agus een camera handy huisje, agus zo geef, het is goedig, is nog honnig zien, agus nog hoele zien. Gehingen toch ze Alpen een jaar, naar Scotland to the east, en dan New Edinburgh, een goede set die de skiede shows naar hinschachen. Shillong, aan een Meghalaya. Agus getjera heen door de Reiniging, bij vloeg geleerders aan haar dagen aan een Alpen een jaar goed geboren naar Kenia. Zo'n national Northeastern Hill University, een geënjeesje goede taai. Agus het program, van meskige klachwerk gewiaking, haar is een taal laai en tacherstus. Het auratje, seminaren, bier plasten in het, dans, agus kjál. Ik zie schijnter een talente raken geleer, een darnela ik niet. Ach, je de giet la, goed is zien je kan al heen. Een programma je garetjen agus taspenien, le alven agus lochgrensigi, voor immer toch uitje het volgende doege. De misk en de halven kleurtjoch uit een ruim zing, SS Bertatjaria. Agus Shilendra Kumar Singh. Agus gafas een ulig, patience en oskle goffike. Mas de livri get de horretje en eentje en de hulle tunje wa vrigelige golavers. Linguistic boundary in India is very overlapping and fluid. Creation has recorded 113 languages and 82 dialects of the Tibeto-Burman family. This is definitely a very
disturbing scenario. It's a matter of dystopia, I would rather say. A very pessimistic situation that many of our smaller languages are being pushed slowly out of focus, onto the margin. Waar je krocher ook aan kutjok. Agus brin me join suige gekenjach na kalik aan een alappe seeling. Negative. These areas I've studied, they are in crisis at the minute. Noorsen waar tasmen gach heen, men froosje goeien na Nederland. Voor een beetje kude lijnen klarien des filmischen, ga je jene van de hellen en schier. Sjouw, meske gekuddig de Hyundai en Jeffrietje ga je jene was in een film. Agus hier, dit een goed kan like een show, aan een mashup songrietje, maar exemplar in de gas jene, dus een technologische oer. スコットランドの西海岸沖のアウターヘブルディース諸島では冬が春に変わろうとしているところです。 Queste scene pittoresche ci ricordano che nei mesi a venire, con il caldo, queste isole diventeranno meta di un gran numero di turisti. But right now, a team of islanders is heading off on a trip to the northwest coast of Ireland. Yn yr oes a fi, byddent wedi mynd mewn cwch o ynys i ynys, a rheini'n ffurfio cadwyn ddi-dor o gymunedau geuleg eu haith. Orain ordea, Benbekulako aireportuak bidaiatzeko era hobea eskaintzen du, eta antzeko neurriko Donegaleko aireportuak taldea heltzen ikusiko du ordu batzuk geroago egun berean. We meer van Schelting, mis grote nille. Kururin een kutje na klarien show, a glechke gediist, jages a diist. An een kana net dat jallichtje. Kerson. Leeskerom hier zo'n geest show hoekal. De geunje a ha saas als a leeste gopid, an een jiffer gaanain. En nur een geunje wie koppel legele voor hem kwam. Kost ne nerken, agus ne skeerlokken jak in ulig, a skeulig, de geerslokken nille. Ze kiest jasjen zo'n perke gereden diest stochen. Ach, nacht jeetje in de rest gaan een hintje kunnen us. Hij is gaan daar naar laaien takkertjes. Dan ga je gewoon te versturen wel heen. Hoe het me katten mijn oortje er akkel of nog aan jeen of le koetje in de tuinje van laagheid. Ik zie de preen aan het jiffer gaan met join heen, dan de kusper en ruilse gejakken. Ik is een bjarke nachtje, een takkertjes snarsen jak. Nas dokument sibon ba yo ban yakendo ya kini ki parlok jangi ki linguist ki ba pauna ma ka perthei and nilaya yo ki sessions ki ba pair hakabangi yo ban celebrate ya ka International Indigenous Day, in fact in indigenous here kadi snem jonki rewlo Diolch is mis crochor o Gilligan o Ulscoil na Gaeltacht Nilan in Alban. Mor naam Shahjan Ahmed. আমার নাম বাসবি বা নমস্কার, আমি রুষা মৌমিক যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে কলকাতা থেকে বলছি। Hallo, ik ben Gordon Wells. I'm in de Mafike project in Excelsior. வணக்கம், என் பெயர் தாரணி. நான் திருப்பூரில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அவனாசியில் அரசு கலைக் கல்லூரியில் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். Language is very important because it talks about our preservation of our identity, preservation of our history, preservation of our ethical values, our traditional institutions, and so on and so forth. So we need to preserve our language so that it will not go for extinction. मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमें ये मौका मिल गया है कि यहाँ इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ बहुत अलग अलग भाषाएं साथ साथ चलती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपसे सीखना चाहते हैं। So I came to present a paper here in this Eastern Hill University, and I presented the paper on the topic Language, Media, Women Empowerment, a Federal Perspective.
And more than that, the festival is very interesting. It's not just about papers and presentations, it is more about dance, drama, music, fun, food, everything. मेरा जो विषय था वो था देवरी is an endangered language of Assam, जो लुप्त होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत दूर से आए हैं। I presented a paper on the language shift in the Malda variety of Kotta. இங்கே ஷில்லாங்கில் இந்த லாங்குவேஜ் ஃபெஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸுக்காக கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய பேப்பர் ரிசர்ச் பேப்பர் பாமா என்னும் தலித்த பெண் எழுத்தாளரை பற்றிய ஒரு பேப்பராக உள்ளது. It's very interesting. It's fascinating actually listening to the representatives of the different cultures, the scholars of the different cultures, and they're showing in a way how little in Europe we know about diversity. This probably is the part of the world with the greatest cultural diversity on the planet. यहाँ भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न जातियों के लोग, भिन्न धर्मों के लोग आपको दिखेंगे, लेकिन सब में एक एकता अनूठी आपको दिखेगी और वो है भारतीयता की एकता. और बाहर से जो भी लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ के होके ज़रूर जाते हैं, कुछ भारत अपने साथ ज़रूर लेके जाते हैं वो अपने साथ. धन्यवाद. Apple jo smoin ik wase wie son a horskachilin. Ne kjall kassin er klosen. Amachas an olai? Agus a torstlin klari an oere, gus am veersin mach an larach lin immachana noch a has in a lessechu, le kanain oere inse noch. Trovalla shilong un to de zille. De sigri an het jaarsug, kun skial er ruskjes en bi. Shachat er brapani, een loch moe te de moeie vanne. Agus an oorsin sies eruit gaan voorstaar. Er zijn pleine ene reis, de galoppen een jaar. Zo'n graag, zo zien je dat je zomaar rustig, als je koers eentje nog, als nog eentje gaan. Je te werken en toe de werking, de grootste licht. Wij leven ach hier allemaal, famous in Irak en G-Shack en gemaakt forstig, condorsing en korm, tolaun agus, paarste Irelands en gallavers agus tachisch na de Dänische ulugelede woon. An dagud an joon academicach agus an sin lochtlaverst na mianchanintse a bheit ag an éis agus a bheit ans na bailtin mar a bheit sin héin a dulmú chuir bheit sin go má fórstanach.
agus an turas seo hui sin chláiríonn go leor cúteoch. So bheit choramachín becan opad í anmh leis an techneolalas fiúsnar a bheit sin ann agus is tí géin tíidiú cúteoch bheit burin géin rút na gá íochan amach ar a lárach líneach in héin clúil stórthais acad. So sin an páirs mar an bug heag mediating on mediating multilingualism. Ach ha multilingualism ann cúteoch nach éil. Agus an an dói mediating sin an páirs asasa dhéana rách. Ach ha cís John House nach éil is multilingualism. Agus cymryd a heidiacin is nan can an beca ha seo an alapa nuans nach hinsichan. Cymryd a heidiacin an gwmwl a dol nan cears nach gan hén sy'n tyl sa fel sy'n bio an diw. Wel, is eist fai mac o'r an corym sy'n acyn, na clarin sy'n a rhainting, had gma lwchfar ha sy'n gynswch yn na doin obrach a fan sy'n, agus sy'n hyn a cobrach rys na academic chichan sy'n, agus mar ha ffys ag ein o'r sy'n ha sy'n gobyd stor ys byw na'n gael, agus ha sy'n giri clarion a chomwl an loch lafarst is sár a hagin an an alabwyn agus an neidin agus ha na academici ans na hinsichan haid hyn a feichan go bhfuil gom fioch cuidim a chud seo cuideach. Ach sin an dlestanus academicach a ha or an hyn a bhí a céad as joey an bhearstas cultural seo ha man góirstoring. Ma ha bhearstas cultural lawn had lessons or an hyn a bhí ga chumil beo go socialta agus mar an bí sin comasach sin a dhéanamh dáin a éfachtach ha go macchodramach go bhí cormach an chlárin a dhéanamh a bhearstas cultúra seo. Ha dúlainn go leor áin House nach éil? Ha agus bhí fisach in héin ríist an an Alban agus an éidir go bhfuil canan an gael an an connarst gléimhór agus bheith go má folaiseach bheith siléir nar a bheith sin a brín ris na academic chad na scolarin seo an an Assam agus me gáalaigh na scíidean eile go bhfuil asan a cóstraí ris an ún seirse dilidas. Is dócha go rééis sin an aicheist, mar go leor ha sin a gobir an chláir gróich academicach son a bhí déalacha ris na ceistin seo ach a bhfuil sin a chuid cuidim go leor an smúnachach a sin I déanamh agus na dóin obrach a ha acin son a bhí déalacha ris na ceistin seo go socialta. Is thug mí sin in cuideach an scaidach seo a hán idir an Jón a ha I céad na ceistin seo dói academicach agus an duine ábhaisteach an san scíide far bhfuil na conarstan seo ar fad. Is dócha nach bhfuil ceist an chonarst nachil sin an an teismíon an jespad a hagin háast. Agus is nar a bheith sin a brín a ríist ris na caridin úra seo a hagin ans na hínsechan is dócha gan bhéim sin cuidim fadan as mó a chur seo. Mar is futa sin hín a bhí ag dúnsachuch go láidir bhópasan sáileamh go bhfuil séchuch nó cánan an sin fadan nas iméltí nó nas tainte ná mar a ha an seo. Agus ha ceistile ann ha an an cumas ris na hínsechan ha alba agus éide go má bearstach ach háast fiús go bhfuil dilidasan
Unabhis agus mar sin achcha ha dóin obrach achcha son a bhí déalach u Krishna Christian seo. So is doch gon féim sin hain an jónar fada han líb an project seo céad na staine is an dóin obrach achcha ans na hin seochan. நாளை செய்தித்தாள் அச்சுக்கு செல்ல உள்ளது. எனவே இன்று ஒவ்வொரு பகுதியையும் கடைசியாக சரிவர அமைக்கும் பணியில் ஆட்சிக்கு இது ஒரு முழு நீள இரவாகவே அமைகிறது. உண்மையில் அவர் இன்று இரவு உறங்கவே போவதில்லை போலும். Sin ac o dar yn ei, díadach a clech ag an fón laifeiche. Han yw'r teco ach gyda rhaid ein tar ian o'r gyffyrste an o'n imatach canain y clech ag yn techniolus ŵr. Agus gyda han y dwlag yn sio ar sialt yn gain neach gan nwyis dych blion ar as. Stoch gyda lesen o'n dy gain haast ar son o la'n diw. Horig han beper haast y dol glefa. Agus ga lefig leis y hwle dynnu an o'n nwyis dy haar son fein ymach dy ha tachars y sgide. Mae ha immerson bi cos canan in o la hafelig gyfi serfachel. Stocha gan bachau i fi steich dyr yn talol. Glwdd eisiau chersnoch. Mae'r han beped an o'n nwyis. Agus ffyrti sen a fi chersga ffyrs na hinsachyn. Agus a ha an o'n alappe.